Dass es eine Subluxation des Atlas überhaupt gar nicht geben kann, und zwar aus anatomisch-mechanischen Gründen nicht. Ok, sad übersetzen. Vrlo interesantno, on je došao do spoznaje da se ne radi o subluksaciji atlasa, znači ne o nekom mikropomaku, o možda milimetra ili desetinke milimetra, nego se tu radi o luksaciji, znači o velikom pokretu oko pola centimetra rotacije atlasa, što je bitna razlika. I kad je došao do te spoznaje, onda je sa suradnjom svojih pacijenata, klijenata s kojima već surađuju, koji su već njemu imali povjerenje u njega, on je s njima dalje surađivao da bi došao do otkrića od tehnike. Also ich habe erkannt, dass es diese Subluxation gar nicht geben kann, sondern dass in Tat und Wahrheit der Atlas luxiert ausgerenkt ist. Da je totalno iščašen, rotiran. Ich habe dann auch allmählich erkannt, wie man diese Luxation beheben kann. Der erste Atlas, den ich korrigiert habe, das war am 25. Juni 1996. Der Mann, der lebt heute noch und der ist glücklich und bei voller Gesundheit. Znači, prvi atlas je namjestio 25.6.96. godine i da čovjek je danas visok, sretan, zdrav, uspješan i tako dalje. Ich muss leider noch einmal zurückkommen zu dieser Theorie der Atlas-Subluxation. Das ist eine Irrlehre. Heute ich kann es beweisen heute. Znači, ovo što on sad posumnio je do danas dokazano. Dank der modernen Technik, MRI, CT und der modernen Technik. MRI snimanje, CT snimanje, to su sve dokaze što je uspostavljeno. Computertomographie, wir können das heute wissenschaftlich beweisen, dass es eine Subluxation des Atlas nicht gibt. Da se ne radi o subluksaciji kao što su oni cijelo vrijeme vjerovali da je bilo subluxacija, sad su oni potvrdili i naučno dokazali da se radi o biti jednom pomaku što je puno veće nego ta subluxacija ili mikroluksacija kako puno doktori kažu, kiropraktičari. Also eine nicht existierende Subluxation des Atlas kann man auch nicht ajustieren, das ist doch logisch, oder? Aber diese Irrlehre, ich unterstreiche es wirklich, es ist ein Drama, die wird weltweit vermarktet und praktiziert. Es werden also tagtäglich zigtausenden Menschen wird ein sogenannter subluxierter Atlas ajustiert. I to se toliko razvila, znači to namještanje atlasa kroz i vitologiju i kiropraktiku, da se kaže dnevno tisuće i tisuće ljudi namješta u cijelom svijetu, to je postojan kao i veliki biznis, dio cijele kiropraktike i jednostavno to se teško sad zaustaviti to ili preokrenuti. Ljudi postavljaju jedno pitanje, bitno, kako je uopće došlo do iščašenja ili neki ljudi kažu, ako nas je Bog stvorio takve, zašto bi ja to mijenjao, dok ja osobno rečem odgovor, pa meni nije normalno da čovjek ne može okrenuti glavu u lijevo i desno i gore dolje. Jednostavno ja mislim da čovjek ne mora biti bolestan. Kako gospodin René tumači to, kako je nastalo iščašenje? So, Sie wollte fragen, warum der Atlas luxiert ist. Wie hast du zu dem gekommen? Ja, und sagt auch, weil wir sagen, dass es jeden Mensch das luxiert hat, dann vielleicht sollten wir so sein. Das ist so eine Frage. Eben, sie weiß, dass es logisch ist. Sie wollte nicht krank sein, sie wollte gesund sein, aber Leute fragen, sagen sie. Ja, diese Fragen werden uns immer gestellt. Ja, und es gibt verschiedene Theorien darüber. Ich selber habe auch eine Theorie, aber wissen Sie, ich will mich nicht festlegen. Ich könnte mir vorstellen, also Theorien gibt es, dass es genetische Manipulation sei, dass es eine Strafe Gottes sei, dass es während der Geburt geschehen kann, aber der Atlas wird ja schon von der Mutter auf den Fötus übertragen, der luxierte Atlas nicht. Es gibt die Theorie, die mir eigentlich am besten gefällt, die Veränderung der Erdachse, denn auf diesem Planeten sind einige schwere Kataklysmen vorgekommen, von der die Menschheit eigentlich gar nichts mehr weiß. Nicht? Vielleicht ist es dadurch geschehen. So, znači ima mnogobrojnih teorija, možete čitati na internetu, znači neki misle da je neka božja kazna, neki misle da je genetska manipulacija, neka možda čak i vanzemaljska, znači raznih teorija postoju, neki misle da se tokom poroda atlas iščaši, znači mi ne zastupujemo nijednu teoriju, iako kaže po porodom to logično nije zato što je u maternici već fetus ima iščašen atlas, a međutim jedna teorija koja njemu malo bliža, malo više paše da osovina zemlje ima isto taj kut rotacije 23 stupnja koliko je atlas otprilike iz čaše, možda bilo neke kataklizma
se desilo prije ne znam koliko tisuća godina. Eventualno tamo malo više logična teorija nego druge, ali mi ne zastupamo ni jednu teoriju, pošto su sve interesantne na svoj način, a nijedna nije zadovoljavajuća onako naučno. Vi jedino što vidite da namještanje atlasa ljudima pomaže i to kod ozbiljnih zdravstvenih problema i to kod ljudi koji su možda tražili pomoć svuda pa nisu našli. Wir wissen nur, dass wir sehr gute Resultate haben mit der Krankenleute und wir gesund waren. Ja, ich möchte doch Ihre Frage beantworten. Warum? Warum muss das so sein? Nicht? Müssen wir geboren werden mit einem luxierten Atlas? Nun, das kann man nicht beantworten. Ne može se odgovoriti zašto. Was wichtig ist, Bitno je zu erkennen endlich, dass es eine Subluxation des Atlas nicht gibt. Znači, treba biti svjestan da nije to subluksacija, da je to baš rotacija značajna. Und dass der Atlas in Tat und Wahrheit bei allen Menschen luxiert ist. I da je kod svih ljudi tako rotirano u istu stranu. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt endlich wissen, wie man diese Luxation des Atlases endgültig mit einer einzigen Anwendung gefahrlos, präzise korrigieren kann. I što je biti najbitnije, da sad konačno možemo tu malo rotaciju popraviti trajno, bezopasno i sa jednim tretmanom. To je najvažnije. Was ich da gleichzeitig und absolut unterstreichen muss, diese Korrektur kann und darf nur ein Atlasprof, ein Diplomierter von der Atlasprophylaxe-Akademie Switzerland, diplomierter Atlasprof ausüben. Alle anderen, die vielleicht diese Methode mit ganz schlechten Absichten kopiert haben und sie eben auch falsch ausüben, oder andere Trittbrettfahrer und andere, die geistiges Eigentum gestohlen haben, die machen die Atlaskorrektur grundsätzlich falsch. Und ich würde allen Menschen, die sich den Atlas korrigieren möchten, wirklich empfehlen, sich nur von einem diplomierten Atlasprof, der von der Atlasprophylaxe-Akademie Switzerland, ich wiederhole, diplomiert wurde, den Atlas und den Nacken berühren zu lassen. Okay. Znači on hoće naglasiti da je bitno da se tretman radi samo kod ljudi koji su završili Atlas Prophylaxe, školovanje Atlas Prophylaxe Akademije u Švicarskoj, da je to jedini način koji je bezopasan, potpuno bezopasan i naučno dokazan, da je efektivan i svi drugi koji rade eksperimente na vratu, na Atlasu, koji znaju već da tu Atlasu pitanje, mogu Atlasi dovesti u gori položaj i može biti negativne posljedice zbog toga. Pa s obzirom da ovo sada gledaju gledatelji iz cijele Hrvatske, evo da napokon jedan put u emisiji rečemo gdje se ima Atlas Prophylaxe centar, gdje se namješta Atlas po metodi gospodina Renea. I koliko ljudi uopće u Hrvatskoj ima diplomu da može namještati Atlas? Da. Ima nas 10-ak u Hrvatskoj, prvi centar bio u Osijeku, onda je u Zagrebu i u Splitu i sad ima centar u Metkoviću i u Zadru isto i bit će ih još. I svugdje svuda mora biti ova diploma na zidu i potom je znamo. Na zidu ima diploma na zidu, potom znamo da ste u dobrim rukama, da nema mogućnost ozljede i povrede za vrijeme tretmana. Znači tretman je potpuno bezopasan. Radi na maloj djeci i starim ljudima bez neke starosne granice dobi. Hvala. Odlično. Hvala. Danke schön. Danke. Wirklich gefreut. Danke.